Mentah di dalam kijongi kilapi nanti kejelok soha dah adin man nak kalian jong CM rekat berkeisi kila khot yang kita dalam bangin ya syong perkat hapo tinggi lai kene sibun kimat abai de berkejujur kejongi ke panadu kusna marjar bulai pat donru sibun pat kiwi ki komplain ibangil ada penbu hagini kisni kibal ada berkumjo tinggi lai keren ya kajuk kamat Sapang ka jingthong biang ka council ya unong tai sing imyong ku muslim marang ba jong kahima ila pan pau mene pana khaliang jongi ku gikun ki hajar jong kahima da lele ru am pat niai teng banginai persya pat ngim laru pan peliang ba unong tai sing imyong pan teng biang pan long muslim unong sinsyar jong kahima ka jongi ila pan sengai kata pana khaliang jong ka isi dekat bu CM ila ong ba ya menta kim pat la pan pule ini pan bijit binek biang iki file namar ka jirban jo ka file pat ka poru kala long kerki dina kali ka chongki kilapan porangi or kilap tharu lagi don kalenti pengen lech kino ki benta ka syong hangi or ka syong karai ka jo pai ba jo kun wajar jo ka hima kata kadai ka bangi ngila ya ken mene pat UCM ilapan singau ru ba wala ka isi ba menta kamla ban bangi u hapo ka khatsan singi gumta na kaleng ka jongi sa sin pat kun wajar jo ka hima ngrin Inwan hang ni, wan syak tangan, tak hadu, pakai isi, kan ai, yangi, yang kijebab ke basai. Kata kadai kajis pensengau ke jongi, haka isi. Serena kali ke jong usi yam, bukan melak wan ai, yang kijebab, tak hadu, penkur ke jengi keren. Kijebab ke bangiyok hi kalong ba, yang menta, ompat lak wan ai karai, tak hadu, wana kali yang jong usi yam, bat kaki HEDC, kan yok wan pule biang, yang kifail, nang ni sakmat. Kata kadai ke bangiyok, bat kajing dawa ke jongi, kekhlemla ban urlong namar baka council kekhlemla ban aye kejebab kertum ke jingpan ke jongi harina kaleng ke jongi ila bupor apo ka khatsan sengi bagi dai ban jebab lem kumta mat biang ye ke jeki jong pai ba ukun ajar jo kai ngalen padu kin simpat ye ke sinjam bangin yat da kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti min sapai kap karai perkarai kalong kabakado ka syong pai ba ladau pai ba ong bangin kia ang ne tak ada begini ya karai inwan beng ang ne apa ka katan sengi bangin kia ang ne tak ada baka KCDC kan ai ka jebab hangi ukun wajar jo ka hemaleren ngimla ban syong klikti wat ngimla aru ban yuroi ya ka hok ka jongi kata kadai ka jibet sengi ka jongi kata kadai ka jebab ka jongi katan sengi mar beng ka jingi ki ka jongi bat pi ka isi kata kadai ka jibet sengi ka jonga hakani ka por ka pamenta Insya tangan hang ne tak ada baka isi kan ayah ke jingsar ke bahok ke enquiry ke baka konsil ke le kamlong ke bahok ngitip saya kata ilapan sengau mene sibun ki points kare ke isi ka kemla ban simrai in ya caki benta bade baniat bangen wan beng hang ne hari ka khatsan sengi insya tangan hang ne tak ada bangin yok ke jawab karai ke bakado ke syong upat ba namar penloi ke hima da upat ba kata kadai karai ke jongi ya mentah